mwenda anana mwenda emirundi Agacencwire kireki emyaka 89 yo kwijuka amagara ga Bishop Janan Luwum abanya-Uganda bashabo kutoreza emicwe ye. Today we rejoice as a nation because of who Luwum was. Okwijuka kiro kya Bishop Janan abanyadini bashabo butosha okugamba amazima. Twatera tocho mu kuyongera kwa kakoko ka sirimu n'ekiru kinegezo mu rembo rwa Fort Poto. Ebisube byo kutekereza ngo akapira ka condom bakwikiriza omuntu tunga okumarwa uko kusemerera amakuru ombwijire n'ekigendererwa ekyo kwijuka ebirungi ebyo wabira Archbishop w'ekanisa ya Uganda Janan Luwum. Uganda ekataho erizoba okubekiro kikuru ekyo kwijukiraho amagaraje. Archbishop Luwum akaba ari Archbishop wa Uganda, Rwanda, Burundi na Bonga Zaire kandi akitwa abo kwikiriza kwe ombutware obwa Idi Amin Dada. Ahabwo kushaba kwa bingi omwaka gwa 2015 President Museveni akatongoza hizobere 2016 byo kwezi kwa kabiri nk'ekiro kikuru cyo kwiyuciraho amagara hamwe n'ebirungi Archbishop Janan Luwum yakoze rachurire. So that our sinful bodies may be made clean by his body. Emikore y'omwaka ogw'abiri y'omurundi gwa 89 kandi yakorwa mu district ya Kitgum kandi yatandika n'okushaba kwayebemberwa ishabareberezi w'ekanisa ya Uganda His Grace Stephen Kazimba Mugaru. This celebration is not just a celebration of an individual, but a celebration of faith, resilience, and a gospel of love and justice, values. The late Archbishop Janan Luwum ndobusinje hamwe no kwejumbira mu byentunguka ahabwo burungi bw'amaka gabo. I'm surprised to hear that there are still cattle rustling in East Acholi. We shall get solution. There's no reason why that thing cannot be completely ended. We have already involved many homes in the money economy. We are going to ensure that all the 30% join the money economy and we get rid of poverty in our country. Archbishop Janan Luwum akazarwa omwaka gwa 1922 omu kyaro kya Muchwini omu district ya Kitgum omu kyanga kya Burugwizo bw'ekyanga kya Acholi akaba ari Archbishop wa Uganda, Rwanda, Burundi hamwe na Bonga Zaire kandi akaba ari omumbebembezi b'amaani omu kanisa ha kizinga kya Africa akija kwitwa habwo kwikiriza kwe. Kanisa ya Uganda erizoba nrweyijuka amagara ga Archbishop Janan Luwum kandi omubureberezo bwa Ankole Bishop Sheldon Mwesigwa we yayebembera okushaba. Abanyadini bashabwa obutarubwa ahamazima okuhika kufa kuba ebirungi nibyegambirira.
omuleebezi wa nkole wa katano associate professor Fred Sheldon Mwesigwa ndwayebemberamu okushaba okugenderera kwijuka amagara ga Bishop Janan Luwum nkoberezi wa nkole omukoro ogwo gwakorerwa akashozi ruharo aho mu rurembo rwa Mbarara. This has to do with the last moment. Actually, these are the bishops' conference. Yeah, at the conference. Ekireki omuleebezi wa nkole okumanya ngu kyabe ky'omutaano omukoro ogwo gwakorerwa aha museum aho orikushanga kimwe aha bishenje ebyatebekanisibwe okwongera kwijuka amagara ga kicukiro kya Janan Luwum oisirwe President Idi Amin. Abeegi bashaba okuhindura anteekateeka bongere kufayo akukora izine rirungi okushaba oku kwahebwayo David Senkungu omutendeki w'enteekateeka omu maka ga mukuru w'ihanga kyete State House obu yaba nagambaho n'abeegi al Janan Luwum Memorial Secondary School omu Kabale. Standing for peace. How many of us have something that we stand on and we are ready to die for? How many of us? Very few. It's on a day like this that we give God the glory for sacrifice, we give God the glory for commitment, we give God the glory for integrity. Owabura omwanyugu yaba Reverend Agrin wagaba Old Chaplain wishomereri nagira ngo Archbishop Janan Executive Director wa Youth and Women Empowerment Foundation yawe ekitongole kitari kya government kiri kureberera emyete erikutuura n'akakoko ka siriimu nagira ngo abantu bingi okukira munonga emyeto ebyokwitantara akakoko aka bakabirugaho kare. Kubanza ningyeta okumanyira rundo kugayara abokuba hati nk'oku omanyire okujanjaba kukasemeramu ngo aba abantu abakomera nakahuka obwomezi bwabo burungi baso kutambuza emirimo yabo ati ekintu kibuzabuza ensinganto batekereza akahuka kirikizibu it's not a threat ati okutina mutima omuntu almwana kemerera kimwe alona abantu bakuru amugata ya Toro Kingdom abantu abakuru abemiruka n'abamasaza kandi twaba tuli mu kikaro nicyo kintu nyagamba aho tubasobora kukaterana abo kuba nibagonza umubiri nugugonza ekyo bakakibaza benyini aba youth emu hansonga oguhona nagira ngo abantu binjo muri Fort Potro amana bagateka omuboroji nukwe bakatandika kugira ngo babarogire bwa nyuma yo kurwara kandi kikozere cyangwa mu kujanjaza indwara egi turuga mu kalica y'abantu mbekiriza muno omukuroga kandi obumu ba mistaking arundi batekereza omuntu warwera akahuka basobora kuba bamurogere kandi ikintu kirora abantu abanyakwijja nkabwire buntu tumanye ubujanja bivuro bayito so kugwaho umuntu akarwarira bayita takafago kujanja akahuka ko namanya bakamuroga ateki tumanyi sangu uptake ye ubujanja obunyakuroho nekerezebwa enkiriza ngo abantu mbakyarogwa hona kishanjirwe ngo abantu tubara kutwarana no kukozesa kondomu buli bantu bekara kurungi nibegonza mbazara nibaswera mbakora buli kimu kyone kitagisibo ebitongore ebirukwebembere huriro yo kurwanisa akakoko ka siriimu mu ihanga nabahamya ngo ehurreji eine kongerwamo amani okwenda ngo emyeto erikuraba namwe katuza amakuru agagasha kwa Janan Tusingwire. Janan Tusingwire twaza kumuraho twije n'ekicweka ekya kabiri. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Owatungereza Parish Development Moda Kahingo Butunguru omwerire kurwanisa obworo muri Kisoro. Nanje ndigushima. Are you in panic?
or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic, you will put zihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwerache Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanju ina 5 noro n'omwanya gw'obuhumuro ogurumo obusinge kandi gubonire muri Mbarara City Summit Gold Hotel nituho buraro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoreramu amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe omu conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyokunywa kyekikacyo 075 tusanje asungine n'akatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. For years, they have studied, they have trained, they have persevered. Now, the moment of honor has come. Finns Medical University, our graduating class of 2025, their esteemed parents and guardians, and the general public to join us in this celebration of academic excellence and professional dedication. The chief guest will be the Right Honorable Anita Among, the Speaker of the Parliament of Uganda. The university will also celebrate its charter. The ceremony will be held on Friday, the 27th February 2026, at the Finns Medical University campus in Fort Portal. Proceedings commence at 9 a.m. Finns Medical University, a chartered medical university in East Africa. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello Bonnie Conceal viewers. Once again I welcome you to your dearest channel, to your dear Mwami wanje abwa kitakushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fees obwe n'amashomera gakejumbire ndige basa kwangura school van
n'amazima singura school fees yo mwaka gona n'ibindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo nobasa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app bana bategerize ubundi konka mwamazi morya hano bariyo bategeriza mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo gujaka kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwana tera chairman wembaga atongeze binako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nirya bojo nabishiki kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry y'ebyobwegese bamazira ubwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa ministry y'ebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tere simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 5 nemwe 30 Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojo nabeshiki okwija kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itende cyo lihandisibwa mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itende cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehe Rukundo Manje ori assistant yebembire Major Martha kubugano mu bahinji bo butunguru abaganyirwa mu za PDM tuve aho turi tuje ku rundi rwego kugira ngo twibesheho neza icambere cya byose abantu bacu ndashima kuzana igitongore cya PDM kizana gihereza abantu batsaga shiringi abantu bacu bamara kuja mu kintu cyo guhinga nico korora bakasarura neza Philip Senhaize hamwe n'umukazi we najera ngo bakatunga miliyoni imwe yagure mbubo yo butungure rweta hazera eyasharira ki hamwe gutiya 30 akazuguza zikamuha miliyoni 15 gusarura bwa mbere twari twabivuze twasaruye insamu 30 tugurisha miliyoni 15 gusarura bwa kabiri mu byukuri isoko ntabwo ryagiye neza twasaruye ubutunguru bwinshi kuko twari duhinze hagare dusarura insaho zigera muri 60 ariko isoko ryari rigufi cyane rito cyane bisa nkaho twagaruje noneho dusaruramo miliyoni kugira ngo zari 5 na 6 Filipo najera ngo abantu binje bakabire nibenda kuhinga ubutunguru ngukonka baburo bwekuru ugwashoborire nibenda katareke misharuro yabo nibetenga n'uruguto rwabo korwa urabizi mu buhinzi umuhinzi ahora n'ibigwiririze byinshi kandi urabona iyi mbuto iyi hazira ndi kubabwira aba bose bamwe n'abahinzi bagenzi banje bazi uburyo ihenze ntabwo ari buri muturage wese washobora kubona iyi mbuto ikiro n'itwaro 85 kuzamuka ku miliyoni abandi abaturage batakatungereza PDM bashabire government naye bahereze ubwo twabaha boniza agashimo ka president ibyo bintu tubifite muno k'abantu b'abaturage batari bamenya parish model imeze gute turi kubigisha ko bakwiriye kuzigaruza twasaba government giduhe ibyo byuma byo kubika ubutunguru kandi iduha ubushakashatsi bwinshi bwashobora guteza abantu imbere no kubashobora kubibika n'uko babigurisha
amakoraga gashakwa Kate atuzarire Kate tuzarirwe ishomero rya Premier mu district ya Shema bayereko kushemerwa abwishomero ryabo gumiza muno mutindo ogwo kukoraje Ka ahishomero rya Shema Premier School mu district ya Shema bwanyuma yo kugira ngo narumwe ahamashomero agakozereje mu district ya Shema aho twashanga abanabo akamwenyo kaciri ahamatama gabo. Premier is a school of joy and peace. Abana bakozere S, B's na C's binamuna D nche mnonga so ni sima bazire sima candidates bitu mu government tano sima bashomesa na beji tukuze sobukoryo bwinji munonga kugira ngo abana bitu bahikora uzungu tukubegesa skills ezukwikisha skill yo kubanza yo kuhandika ninga y'abazungu bakweta writing skill. Good results. Okay, our teachers. Omugandi ishomereria Masheruka School district ya Shema nabo bakozereje ombebuze bya senior ya kana ebishohwire. The results of Masheruka girls were equally released. Why can't we give glory to God? I've heard parents lament that for them they have not received results of their children, but for us, our results were released. I really want to thank teachers for the efforts. At least the efforts has been rewarded by the good results. All our girls have very excelled. We thank God for the good results. Okubanza ine is ina na biz mukaga abana bashatu nibo bazine kandi abakurataho bine is ina na is mukaga na si emwe. Aba nabo tubashikira mu result 1 yonka konka binji bakozereza S hamwe na za biz. Gasha kwa Sheikh Abdul Latif. Gumizamu namakuru omnyishenjero kazi ahabwa Bushenyi district anete Katsime Mugisha ahijira bakuristayo butehwa matsiko baba nibecereza omuri Ruhanga abigambira mu kushabahara Ministries New Jerusalem Church omuri Bushenyi. Omnyishenjero kazi anete Mugisha nagira ngo akayahuira amatsiko ngo akaruru kayanga atyo Ruhanga nuko kumusinguza n'abakuru b'ekaniseji n'abajyango bakatandikaho etsibo bayonja kumushabira nuko Ruhanga kuhindura imitima yabinje okwika abusinguzi okwika abusinguzi kwa munana kwezi kwa mwenda tukatwawira masiko twagira amakaro kagira ki kayanga kinga makaruza nyuma urukwebembera ekaniseji ya New Jerusalem Reverend Wilson K. Razi yonye yashaba Christian Wilson K. Razi yonye yashaba Kristayo bagira kwiki omwanyogo bagiraho nekiganiro. Loving the country, thank you for loving this generation, thank you for loving us. We are really grateful. Like our deputy said, I want to assure you that we shall fulfill your dreams so long as you are cooperative. Those who want to become doctors, nurses, when I met the F3s, they told me very many professionals that they want to become. If you are disciplined, now, fearing God does not mean that you have to only wait for the God in heaven. Yes, therefore, keep your milk full. My change up, and I ask you, try your best to be number one. The
Did you hear that? So help us to be number one. To you that will serve you. ababeebembezi b'eddiini n'abeegi ba Daystar Cathedral High School Kyahwa n'okushaba. Then you go home as an engineer, as a lawyer, and you end up as a judge and other thing. Awa TV West ndi Ssenyomo Gideon na Michael atwakire. Twaza kumuraho nitugaruka. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuwenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu ey'omurembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyesi na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa ey'Ambarara Isingiro otakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu n'ibiri nkaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi muhute katochi yenya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 9 9 0 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozo tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora tukunywa kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyamba ho kwigura misi Kireta manu masyo mubashirira hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echo kunywa kabozi multivitamin drink Nichikorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kwedorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 Burukunywa chikopo cy'omwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri omutindo ni gutandikiraho kusharura shoro menshi mazo mwande ziri kutukura kandi zikuzire omutindo yana
ko mwana gwawe no buyonjo ahantu ndubare ubutandaro narahatira siminti kandi utani ko mwitaka yanjara kurunjo mwana gwawe kandi utagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara umutindo warinda umutindo nuba warinde ntasya na nukure ko mwana gwa Uganda umukatari kensi yona umwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesigwa obutumwa obu nibukukibwa ministry y'ibyo buhinji enyamishwa n'obujubi. Mahame nkiyamwe sente nashomesa abana nyina abana babiri omwe doctor aine degree ya bwa doctor undi aine degree ya civil engineering ezo sene abana bona bakashomesebwa muhaye sente za Mahame ninyayo ningarayo Mahame nkiyamwenju ejenjo yimukurebeje yindumu sente za zona za koze no bunene ashashire mu kazi ho mu Mahame za kora as starting zankore zanyamba kandi umuntu Mahame nkagura muna motoka kiya motoka najigura nati njini ry'umucuju nivuga mbe niyo Mahame tine kina kugigamba Mahame nyambere byingi tenyambere cyo cyonka Mahame enyambere na development nimwije mwena tsekwe handisa etunguka yashira cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurunji ryo muti kandi bine center number Exodus College yina gandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha aro mushanju mwende 2 kinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina kinana na munana chinana neibiri ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 20 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku tetiro cy'amani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera notu mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza tiketi aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records Yantode School of Nursing and Midwifery nibetabeje bwena abaheriza sine ya kanane ya mukaga kwisha kwanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwa musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeje nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeje bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera be
abeegi okuguma baine amagara marungi n'okweyesiga ebyombeko byaitu byombekirwe kurungi okurinda gye abeegi n'okubaho omwanya gw'obugwagye gw'okushomeramu kurungi nk'abari omuka turiyo nitwandika abeegi okuruga omu omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Makobore High School Rukunjiri ernishomero ery'aboojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories buzima beegi boona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gw'edini kandi abeegi boona nibegesibwa emicwe nibaresibwa kurungi ebyo kwerinda birije. Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa Rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa North Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beegi emyanya etakahwireyo moto yabo ngokutukubasa kukwatira impungezi nyawe nk'omuntu hine bintu ebinaresire omu kicweka eki ebikuyamba abantu boona obwokwatiremu n'empungi. Archbishop hona yatungisa abaana bishatashatu na bana confirmation kandi aba bakomerwe entanda ngo bahamere mu muhanda gw'amazima. Kagabo na hona aho barukuze begambwe aha kwigura ekyombeko eky'emiryango 10 ekibeyombekire okutahiza kanisa yabo ejo twikiriza ngo eki niyo kirumu omurimo w'omukamaranga niwo gurumu kandi okuyobora umutina y'ibirema ukamatuma ngo nebine kongeraho noza kumizamu nabyo mwana nebyo mwera. Izoberi kurianka project yitwa atandikire emu amazima no kwetegereza kureba ngo twihiremo kombeka ikizimbe eki ahabwentashya ya kanisa yitu Simarahanga tubine bugarukiro ab'abantu batwasize nsima munonga ngoshemwe bamu abo eki project akihagire munonga abo pa unashashura cyoro cyo murebereza cona dene ahasigara esente zikubanturundana za ahatunguka yo manyo beina masiko go kuganyurwa omuchombe kechi obwekero ko batahiza miliyoni zitari hansi yina. Mizamo n'amakuru abashomesa abamashomaga arts n'abebembezi basimire government abo kwinguza sente zo kongera amshara yabo omu district ya Kamwenge. Omu district ya Kamwenge abari kushomesa amashomo omashomera ga government nibagira ngo bwa hati ekintu kiza kureta hamasiko abashomesa ba arts gakija bwa nyuma yo kushohora mu rupapura rwa New Vision obwe orwashohozi bwe ebiri kume byo kwezoko government habwa akakanta kutwariho mu mahurire aho bari kuraganisa abashomesa abari kushomesa bya arts
increment ibabaraganisize ya 25% ningashi ubucweka 25 arigana nyabaza kusima government abo kutekatekaho bakamanya ngo muri gutwa bintu kora no mu gwihanga kandi kurebera abana bihanga bitabine special bine USE schools so but tutekatekeraho kandi twakisima kumanga ntumanya itwe nk'abashobesa patient space so tukagumisiriza twaraganisibwa katwagira gumisiriza twagumiza mu tushomesa no yaba mu za industrial actions tukwena kugira ngo first phase ni badakutaho guceka 25 tuna masikongo no bunda 25 bwakurije omo kutekateka ngo bundi government ne basona sona ngo bakore imirimo ki konka niwe eki ikinyoreka ngo government kabira just ni bihiri ependingire kugira ngo tunge sente zo kubasa kongiza abantu nishara mwene nyina kushaba abashomesa mwena ho muri mureke tukwatanise tugere kugumisirizaho okurijera hari government negira ngo abashomesa aba ubwahatana baza ku bantu batandika okongerwa umushara umwaka gw'ibyesente gw'2026 2027 amakuru go kongeza imishara y'abashomesa ba atsi gakija bwa nyuma yo kushoho tuzagumizamo n'amakuru agebye mzano timu ya Mutora hamwe na Kampala City zisingwire mzano yaze ya round ya mukaga eyempaka zari jihanga eyahamushenyi bwa nyuma y'empaka ezhendire omuribu wama Mutora basinjire mzane ebiri bari kutera Mutesa Loyo na goli birari yemwe na Grace Church yibasinjire na goli na ahari yemwe kandi yo Kampala City